Welcome back to my channel. This is my second recreation video. Ngasigi video sida aina Manipurgi angang machadagi horaga ahal faubana khwaidagi pamna yengnariba actress Bala Hijam gi Instagram pictures recreate tawbagi video ne. Ado aina Bala male kainaga recreate tawjabadi natte. Ai sum recreation video tawbaje pamjabagi tawjabane. Ado Bala gi fans yawrazu ngakpigani. Why I'm ngang the video? Let's start the video. Why first ki photos ina si photos balana to repose yam wana to aina to bada doga ai yam kana di explain to orage si video sidati mamangi video da aina yam explain to bodo mina yam kana taning da wale duki direct ai regression picture do na uchara ke. Next की photos इना सिगी सना चिन्ह photos है सिगी photos इधर बलाना स्माना some हैगट बगी pose से आई जो some हैगट लगे दी होना बने मान दबरा दिखांग दे अदुगा मैं आमना recreation picture doing bio Ngaikhishi tanja matang Ngaikhishi thamoida singlapa Ngaikhishi mathangi photos ina siki India gate ta kapa photos e si photos e kapna baidama India gate ta chatlaga kapine sigi photos e namna baidama India gate ta laine duga Balana to repost to ay hybra umbra yenge. Bullet nung may bullet niya ay nanahaki bullet Mayam balana celebrate dress natraga location do chap manana to budi ay ngam gidre ado ay yari makai manana badi hotna gi bane to mayam na dum yengbiyo nushi biduna mathangi photos ina si photos gi dress idi ay hypet manaba malay bagi ay set le duga yam kan explain to the bida. Let's watch the recreated picture. Thamoida fauramba upingi hoshira nushiba karino khangdana Eina Ngaorure And finally the last picture sigi photos gi dolls aigi buddies aigi minion nama lebado aigi video ayambata yawbani adugi minion do use tawre na aduga black and white tawraga namgre dudi. Let's see the recreated picture. Eina Ngaorure Eina paulure Eina chatlure kanghaudanna Masini ngasigi oiba law simu bagi wafam just kidding. Ngasigi recreation video do ado mamangi video ki type da rating pibiramo duga sigumba recreation to bagi video je mayamna pambiragadi mathangi recreation video da karamba actress natraga karamba migi recreate karamba migi pictures amuk recreate to okay habado comment pibiramo adu tardi ay mayamni comment yengaga ay recreate tawbo ngamnabo hotnajarake duga mayam please like, comment and subscribe tawbo da notification bell du nambiramo du tardi. Thank you everyone for watching. Thank you so much.